Yabona impilo iyathobisana impilo ikuthobise kade uhlakaniphile esikoleni. Bonke abantu kade bebona ukuthi wena uzoba nekusasa elihle, nawe futhi uthola ukuthi unesiqiniseko sokuthi izinto zizokulungela. Kodwa unento engaqeda isikole nje ivele impilo yakho ime nse, noma ngabe uzamani vele kungalungi, vele kungenzeki lutho nje. Kuphumelele kuze kuphumelele ngisho ababeze emva kwakho, kugcine sekuphumelela bona, wena yakho impilo ime kuze kuphumelele ngisho iy'ngane zabafowenu nodadewenu. Impilo yakho imile nje ingayindawo. Impilo ikithobisa intombazane enhle ezaziyo ukuthi iyafunwa, kodwa kuvele kuphenduke nje esikhaleni. Bonke abafana bevele benze ngathi abayiboni nje mayiqhamuka, bevele bebebhizi nje benganaki, ingahlalisa ngisho nayiphara uqobo. Lapho-ke impilo isuke isimthobisa, ezeyitshela ukuthi mhlawumbe khona okungahambi kahle ngayo, mhlawumbe khona okuwrong ngayo, kanti uthotshiswa impilo nje. Impilo ikuphendukela umuntu akade right esebenza kahle, uvele uphele umsebenzi vele ephuphe phele. Kusale kuxoxa kuthiwa lo muntu lona wayi-right kabi, lo muntu lona wayenemali eclean, egqoka kahle, egqoka impahla ey'bizayo, kodwa kushabalale konke lokho umbone sebhuqabhuqa utshwala nje. Lapho impilo isuke isimthobisile, isimbeke ku-0. Impilo iyathobisana impilo.